baka jela kalahir arsul hydrofon ba tibenta bagi kata ke jingshem ke jongki omdei bagi shui tanda ke bot mat ke jongki la sakiru ikda ke jigi ke jongki limba kita ki report lani kita ki khana samari la pemmi ke jdak troikam jong sarkar India dibapet patwa pisar hagabai maka pune ka puthi hagani garwi ke bayi ke jongi larang pisar hagabai maka pune ka puthi Kisem baka jela ke jongi kaba boros kata la jumnanam ya ke jela ke bayi ke jongi kom kata ke jela kaba pakatam na ka benta ka pune ka puthi dei sosi ko ki pata bani baka nit ke jela ke bayi ke jongi kalahir arsat hagabai baka pune ka puthi abapet hagabai baka trai ka kata lani ka yo ka kop yi bakita dilongi di jongi kakamai kekaji ke joki kalahir arsut dia kata saki dan kita report kami dei maka ka per capita income kabawan niya halor kayo ko jokoway pagaway kalonggi kejela meghalya kada shatrahe lagi ngalaban mo na ko kakitin maka jela meghalya kalong kejela ka bedoke gini dijemlong siman labelong ini kiri ramba akan ikat kinti ke Muslim arwajar arway bagi syed yang tahu mau jam bagi dia don benda bag sengkat ya kaway ke party kabangikip baru kita ya kata aku ke voice of the people party the voice of the people party laseng ya ka alor kita ke atli kinongre kumanglaon haswa bida kini ke atli kinongre kini kita kibakrusyan ya ka party di betul lagi yang parti bahkan betul di hikam di Jakarta penongren kebenikong joko voice of the people party kalong manuhara yang kesinsar ke kadar ke bakhud ke bahok ke bebet kong ke parti ni sekolah dari tang lima kesinsar ke kadar ke bebet ke bakhud ke basubah ke balaban teipat yang ini kejela ke biin ke jongi oh tidon hapring ke jile ke bejur Ida namping ke jingkerno kemajuan aduk kata-kata. Kendai ko kipai baka ko manong ya pihak ini jamnit. Lada kum ke jela nila banguan rabiang ya ke sinsar ke kadar ke bakhud ke babet. Ngamdon jingla ketin. Sa sisin pat kini ke jela ke bayi ke jongi. Kalong ke jela ke babet ke babiang. Ke jela ke babiang hak kamai ke kaji. Akayo ke kot ke trai ke kata. Maka jela kabasngan nak benta jongi kita benta kunjuru nak benta kilongin abagi bet yang rukun tray jong ni sarkar lima lagi sansan kita lenyo kunjuru kini sistem kabelang sudah jong dia jadi jong ni sarkar ayu kan menginong ban sarong halo kicing tray kijongka yui makita kiram maka sarkar kesin nakapor kalau nak kil, nak spa klur, nak hajar klur, maka dia ketika spa kapa banga maka piko kipai pa, ladak ke sokar kamla bensil, ingin dapat sil, limba kita kemana sokar, kesepo ingin bikin sil, ladak ke kamla bensil, hak awal jesli, nama kita ko kipai pa, ini belum kipai pa kita start, kipai pa kita syampan, bensil tu, bagi dan kebenda kebakrau, bensandur kemai. Yang sinsar kadar hagni geri kebiin ke jongi the voice of the people party the terwa syafri kipapa jong senang mawap kipapa jong kambili joga mau planting konstituensi yang sinsar kadar kebakhud ke basuba lada pik kipapa bila priang yang sinsar kadar kebakhud ke basuba kalong ke jimto yapi kalong ke jimto yang Bakalong ke jimto itu nakabenta kipateng di berangwan ibasa simkipat yang kini kejela kabingit ke jongi dan nomen kabar mga voice of the people party kayeng kalong manginyeng manjada yang mahok loktray jongi kung kitray bulok kung kejela gilayan san pulay kumikisgat hagipon malayo yang kejela gilayo sisya kita yang kinong ilang Kibayeng nak benda ka bahar kamiap nak benda ka cimento jang utrai muluk Ngai sosi ka panangyat kita kisdan Buk kejela
yang kata kecing herdor, yang kata kecing podor, namar dalam pakra kita dalam kijomi. Kecing long try kijomi yang kendau kesiap, kelas sentuhnya. Kecing long try kijomi yang keteraya kita kekai pendai kelas sentuhnya. Dan ini jadi try belum. Yang kata bila bersaki, lima kumur kijumi, Singapore, abang kita yang paradok, parasna kijumi, kita syong kita kaput. Lalu bila kita kaput sejauh hills, kita kaput the West Coast Hills, kita kaput Cherryboy District. Ini sangsot yang jinglong jinman, jadi paradok, parasna kijumi. Kisah penuh, kisah pendut. Singapore, hak sorkar asam, bagi waypar kijat beriu, kita syong hak thai kampun. Sulawesi bani, bagi sorkar jela, watang sisenru, abjilon, bagi sen yang kena kesenjam, bagi banyada yang jong utrai bulu. Hai ni Sulawesi ngan ko kipai ba, wala kaidan halak jong keri kejong. Kebuai so the people party keterwa syaki. Balamat ko kipai ba, diibig, man-binshet, lami man-binkomor, yung voice of the people party, maka niyalam niya kami jela kami kejangi. Idon niya katong, man-bindik na, magilong try, halang kajokat kindaw na siyap. Habang ipid, hakabaynay, makakahi ka pa rin. Habang pilid, hayaw no, habang pilid, hajiway kita. Kibalong kitsa kayo, pinii, yakakahi ka pa rin. Lambat kita diberi dibamdai kitrai muluk. Kita training license kiai yang district council wasatag apply thamai haduk minta minne. Jing shisha katni kikon samla kiwat kam wajab katni kajing hiran hakayokam kadai kebenda jaga sorka banpet kumno manai simuto yang jog samla Kibladet, hak simpulir, kibladang, hak simplai, kisikta, kijoki. Kerana hak ini kebentaru, Sulawesi Banyui, baka sarkar jela, kamsimlale, kamsimlasim, yang kita kisenjak, kibat penentoy, yang kitrai belum. The voice of the people party, bahwa penting hati ko kipai ba, baka don yang katong, penting na, baka kabinay, baka kai kapatay, kitrai belum. Kini bagi Joshua yang kata kecil itu